Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب السماوات والأرض ورب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganayaron na pagpagamin namin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala turoon tanong niyang ko mauntul alalan guna na untanong niyang ko matitu alalan ibigay niyan raktano sa turuan inibigay niyan ko mga nabi kag YouTube iyokit aditano kakadidag pagmangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala asungan din aditano di mapamagusay na kalakaan tanong sa mga ika-5 ka volume ika-3 agu 20 ka safha agus iku kitab Mughnil Muhtaj paganay volume ika-3 agu 60 agu 8 ka safha bali sunnatu khilafu dhalik inunta na aya sunna nagiyong kutua sopa ka oto surang nga oto aya sunna nagiyong kutua sopa ka oto anto na sopa ka yan saktan wa tumitibaw saktan wa mga lulot yan saktan wa mga siringan yan na utibaw tano na saktan wa pagawid sa panganangkan ay ipaga na tanukiran imbagay tanukiran ka ansiran makakan ansiran makabagar gina ni sunnah وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة مئة سجين قطع كتاب مئة سجين قطع كتاب أجينا نكيا بغيونا يونانان أوبات تيمان إمام أتيتندك سجين كيا makukuman so Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. So tumutundog kiran ang mga murid tiran ang mga imam, mga ulama na kaya pagayon na yun naniran aginan isunna agin ka na sa kaatomitibaw sa kaad na siringan niya sa alolotian o tibaw ka na sa kakiawid sa panganangkan amipikikan kakiran anto na idalilo to wa dalilu ala dhalika ayat dalil ru'una sumarayag hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaku mikakentawa amya wafat su Ja'far radhiyallahu anhu nabi taru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga ginawa niyan mga siringan niyan mga lulutian mga tungan niyan isna'u ba'al li ali Ja'farin ta'aman ba'al kanu sa para ko pamilyaw Ja'far sa panganangkan faqad atahum ma yashghaluhum aw amrun yashghaluhum agim ya kataling umakiran agim gutwa shay diiran ketayud subairan buka pekakan aya maknanya na miyang italing umakiran agim gutwa kaya wafatu Ja'far na waraan o mararantang adatian na makambubuku amaroro petapos iyan agim gutwa apya sukakan yan na dinyan ketayud nagyutay sunnah at igura nagyutay sunnah ay nisugo Rasulullah SAW sa kaatumiti bawa pagariakan na awid ka sa panganang ka na maito na pagi ka nakakiran o dinas ka ni kumanon ro na da muskilar o gyutay sunnah gyutay kakalbudi ko mapapantag pagaritan no okay na giyan ka na nakipanulon niyo sa kapapakainian at tataroon niyo as kanuna ay tindagyo ay madhab yun ang madhabu Syafi'i na susupak niyo akiso Imam Syafi'i na maliliwanag tano ay tano ko ang naging kuta untol miyakapuong ko Quran nagumiyakapuong ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piyakan duda karkano ya sa kapipiya ginawa sa balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamapya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.